Yesu ashimwe cyane ne data. Yesu nahawe cubahiro. Ndishimye gusubira mu kuvugana namwe kandi Yesu nashimwe cyane ko yaturinze akatugira neza. Imana yakurinze nawe kurandaba nanje Imana yarandinze. Imana ihawe cubahiro. Ndashimana rero kutumwe nko bazima ko tumeze neza. Imana ihawe cubahiro. Mu ndweze twavuganye ubwoba ku badayimoni, ubwoba ku mugwanda satani, ubwo dukwe mu byizego, adukwe no masezerano. Tubona ko ubwoba bwotuma umuntu ari mu byaha, umuntu akagwa akava ku Mana. Tubona ko ubwoba bwotuma umuntu ava mu nzira Imana yamushakamo, hamwe kene kumugirira neza, ubwoba bukabwomuyobya agaca handi Imana ikamubura kugira ngo Imana imugire neza. Yesu nadutabare, Yesu atugirire neza. Nk'abana b'Imana rero ntidukwiye kugira ubwoba, ntidukwiye kugira ubwoba kuko turi kumwe n'Imana yacu. Imana yatuzi, yaraturemye, haleluya, turabayo. Rero nta kintu na kimwe cari coza gitera ubwoba nk'abana b'Imana, nk'abantu bamenye Kristo, abantu bakiriye Kristo nk'umukiza wabo mu bugingo bwabo. Ntibari kugira ubwoba. Yesu atugire neza. Ariko ibyo byose tubona ko biva kuba mu ijambo. Iyo uba mu ijambo kenshi, ukaba mu ijambo, Yesu atugire neza cyane, ugasoma ijambo ry'Imana. For example, jewe mu buzima bwanje nkunda kubaho numva ubuhamya bw'abandi, inyigisho, n'ibishinga ntahe. Umwanya wose ndi muhira ntari nkosoma Bibiliya nteko ndafise kandi kazi numva ubuhamya. Nko ku munsi ndashobora kumviriza nk'igisho nka 3 canke 4 ubuhamya bw'abantu. Bure buhamya rero butuma nawe bugukomeza, bugatuma ubona ko none je kuna nafise ikibazo uriya nawe ko Imana yamukuye, hari Imana ko yamugiriye neza. Uca wumva uremye ubona ko nabo b'Imana izokugirira neza. Imana igira inzira nyinshi kandi Imana ikora mu gihe caco. Ntushobora kuyihutisha, oyaha, ntushobora kuyihutisha kuko Imana niyo izi umunsi n'isaha yo gusubiza kiriya kintu kikakugirira akamaro. Haleluya. Imana igira neza, Imana iceregwa, Imana ntiyibagira, Imana ikora ku gihe. Yaraturemye twese, isi yose iyibona gute mu kiganza cayo. Nukuvuga ko buri muntu wese ariho, nuri munda, nuzobaho, Imana iramuzi, ibona gute mu kiganza. Nukuvuga ko Imana ntabwo iba yibagiwe canke ititayeho ibyawe. Oya, hari isaha Imana izigakora kw'ibyawe ikakwishura, kubera kijya kintu ushaka kwishuraho niho kizogira umumaro. Yesu ahabwa icubahiro. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome mu Baheburayo 12 ku murongo wa 2. Haravuga dutumbereye Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye uwo kubw'umunezero yashizwe imbere, yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi soni zawo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Haleluya. Ngaha je tushaka kurabaho turahavuga ngo dutumbereye Yesu wenyene. Haleluya. Niwe nyanduruko yo kwizera. Dutumbereye Yesu. Uvuga ko mu buzima bwawe bwose utumbere Yesu. Mu buzima bwawe Yesu bwose urabe Yesu. Nturabe ku kibazo ufise canke ngo urabe cya kintu bakwemereye, nakaranyemereye amafaranga ya nta kibazo. Oyaye, tumbera Kristo. Yesu nashimwe cyane. Nimba hari umuntu yakwemereye ikintu, ni Yesu azomukoresha kugira ngo kijya kintu yakwemereye agikore. Suko bose bemera ibintu babikora. Yesu atugenda cyane, dutumbere Kristo. Nukuvuga ko dukwiye gutumbera Kristo. Gutumbera Kristo gute? Nukuba mu ijambo ry'Imana, gusoma Bibiliya kenshi, kubera uko usoma Bibiliya niko Imana iguha message. Apana kurindira ubuvugishwa umuntu aza kukubwira. Kuko hari n'abantu bavuga ucyahaye ndaje gusengera hajya haye ngo numva kintu bamvuga ko ndaje kuraba urya muntu numva kintu kuvuga ko ubu unye abantu bose bavugishwa ibyo bakeneye kumva. Nukuvuga ko nimba ugiye kuraba muvugishwa bavugishwa n'uburo ega nabo n'abantu baravangirwa. Yesu atugirira cyane. Nabo n'abantu baravangirwa bakeneye kubaho. Hari n'abavugishwa ibyo
umuntu akeneye kumva kugira ngo yironkere ikintu akavuga nagenda hajyanye ujye umuntu kumuvugishwa ikintu hari ico ari bumpereze. Yesu tukunda cyane ibyo tubireke tubigana undi munsi, ariko ngombye kuvuga ko ijambo ry'Imana niho ubuvugishwa buri. Imana ikubwirira ikintu cyose ukeneye ugikora mu ijambo ry'Imana, ikintu cyose ukeneye kumva ucumba mu ijambo ry'Imana. Ati rero tube mu ijambo, dutumbere Kristo. Gutumbera Kristo no kuba mu ijambo ry'Imana. Kristo musanga muri Bibiliya. Haleluya. Murazi inkuru ya Petero tubona muri Matayo igice cya 14 kuva kuri 25 kumanuka kuri 30. Haravuga atakwera ukuntu Petero yagendeye ku mazi asanga Kristo, abyumva. Hama Yesu abwira Petero, nawe nuze usange utambuke ku mazi. Kubera Petero yaratangaye abonye ukuntu Yesu yatambutse ku mazi, ukamenya agendera ku isima ntaruhame. Yesu tumenya cyane. Hama Petero nawe abwira Yesu, nanje rero nimba ari wewe koko, urabyumva ko bari bamwize ikibazo, nimba ari wewe reka najewe ndagusanga ngaho. Yesu aramubwira ngwino. Petero atera intambwe imwe zingahe, ubwo hacaba umuyaga mwinshi gihuhuta. Ahabaye umuyaga mwinshi gihuhuta, atangura kuraba hasi. Arabye hasi, abakuye amaso kuri Yesu, arasanga kuraba amazi kuri wa muyaga, atangura kurohama. Atangiye kurohama, ahamagara Yesu. Yesu mutabare. Yesu amufata kuboko, arambwira ubona kwizera kwawe gukenya. Nukuvuga ko Petero yakuye amaso kuri Yesu, araba ya mazi yagira rohamo. Nukuvuga ko yukuye amaso kuri Yesu, ugakura ivyizero kuri Yesu, ni kibazo no guhitana. Kiriya kibazo cawe gukemuka suno munsi kirafata umwanya, cyangwa nikinakemuka. Yesu atugirire neza, Yesu adufashe. Rero turangamiza amaso yacu kuri Yesu, ivyizigiro byacu tujije kuri Yesu. Yesu atugirire cyane, apana kubona ibibazo byinshi. Ujye muyaga twereka ko ni ibibazo. Hari igihe ibibazo bisukiranye, kimwe gitarakemuka ikindi kikaba kiraje, kimwe ikindi kiba kiraje, ukabona ko byarenze. Ubwo Imana irambona, iranyumva, kubera iminsi yose urasenga. Yesu atugirire cyane, urasenga, wahagaritse no kujya usibagira amasengesho, ari icyo kintu nikirishugwa. Rero ntugire ngo Imana ntirikira kumva, irakumva, iri kumwe nawe, izokugirira neza. Gusa ntukura amaso kuri Yesu, utumbere Yesu, ube mu ijambo ry'Imana. Uko usoma ijambo ry'Imana niko uzokumva uremye. Yesu atugirire neza, Yesu atubere inyishu y'ibyiza. Twigane Yesu. Yesu ari hano mu isi yakoresha ijambo, urabyumva, yaba mu ijambo, yatura ijambo. Nubwo nawe nyene yari ijambo. Yesu ashimwe cyane. Muri Yohana 1:1 aho cyanye ijambo yamyeho mbere na mbere, kandi yahoranye n'Imana. Haleluya. Kandi we nyene yari ijambo. Haleluya. Nukuvuga ko Yesu yarazi ko yatura ijambo, ntabwoba ntaki, yatura ijambo bikaba. Kuri muri Yohani ku murongo wa 10:30 hanze ucyaye ngo je na data turumwe. Haleluya. Yarazi ko we na se wiwe uwamutumye bari kumwe. Nukuvuga ko yatuye. Haleluya, haleluya. Yatuye ati na kimwe kitokoreka. Rero na twebwe twige kuba mu ijambo ry'Imana. Ikibazo ni caza uvuga Imana iri kumwe nanje, Imana irambona. Haleluya. Ati nta kimwe cyacuriye kungwanya kizogira ico kingira, kuko uba muri jewe arutuba mu bisi. Haleluya. Ati shobozwa byose na Yesu imbaraga. Haleluya. Ukaba mu ijambo. Rero amajambo yose nushobora kuba muyatura utarayasomye. Nukuvuga ko plus usoma ijambo ry'Imana, plus y'amajambo kuba mu mutwe, niri kurasenga, ni ufise ikibazo usanga wayatuye. Iyo uguye mu kibazo usanga urajyatuye ijambo direct kubera iki uryamamo wa muri soma. Yesu atuneza cyane. Yesu abane natwe. Rero nk'abakristo dukwiye guhagarara ugabo. Urabona uyu mwaka abantu bose bagize ikibazo. Umwaka wa 2020 n'abantu benshi bagize ibibazo, n'abatagize ibibazo babaye affected kubera ibyabaye. Yesu atugenda cyane. Rero nk'umukristo ntabwo yarakwiye kuraba
ikibazo cyane oyaye ati tugwane intambara yo kwizera munuze muri Timoteyo wa mbere 6:12 reka tubasome tumva ko bavuga 6:12 Timoteyo wa mbere aravuga wamurwana intambara nziza yo kwizera ucakire ubugingo budashira ubwo wahamagariwe ukabwaturira ukwatura kwiza mu maso y'ibyabona byinshi. Haleluya, Mana ishobora byose. Urabona rero ati tugwane intambara nziza, intambara yo kwizera. Tugwane intambara nziza, intambara yo kwizera. Nukuvuga ko nubwo uri mu kibazo cyose ugwane intambara yo kwizera, wizere Yesu wawe, wizere Imana ko byose ibizi kandi izobikora. Apana kugwana wiruka nka hino hino ufite guhamagara abantu ukagira ubwoba, uhamara abantu ngo karabaye fasha ibi ubwira abantu ibyawe. Bajya abantu hari abadashobora kugufasha, hari ushobora kugufasha akagusengera bafite ibyo gusa, ariko benshi ntibagufasha ngo kuvuga bavuga naka yasanze yanterefone muri ibintu. Rero dutumbere amaso Yesu, dutumbere amaso Yesu, kuko uko biri kose biteze gukemuka, uko biri kose biteze gukemuka, byateba byo naho byo kwihuta biteze gukemuka, kubera Imana idufise umugambi mwiza. Yesu atugirira neza. Dusome muri Yesaya 51 ku murongo wa 10, 55 ku murongo wa 10 haravuga nk'uko imvura na sheregi bigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ariko bigatose isi bigatuma imeza ikera igaha umubivyi imbuto nujya ikamuha ibyo kurya. Haleluya, haleluya. Murumva ati nk'uko imvura na sheregi bigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo uko bigatotse isi. Yesu gane cyane. Nukuvuga ko rijya jambo waturigiye cyose ntirishogendera ubusa. Rijya jambo wamwatura ukuntu wamuje imbere y'Imana, ukuntu watumbereye Kristo, ukizera Imana yawe, ntibishobora kugendera ubusa. Imana ibayibonye, ni ngombwa wishugwe. Yesu atugire neza, Yesu abe natwe tube mu ijambo. Bantu b'Imana dukunde gusoma ijambo ry'Imana, dukunde gusoma ijambo ry'Imana. Namare babwira gukunda gusoma ijambo ry'Imana bikurinda ibintu byinshi, bikurinda ibintu byinshi. Apare yuko unizera, ukizera kwaduga, kukurinda n'ivyaha, kuko hariho byinshi ugenda wigira mu ijambo ry'Imana atahandi wo kwigira. Yesu atugeneza rero dukure gusoma ijambo ry'Imana. Ndakunda kubwira urwaruka kenshi, kubera urwaruka turi busy cyane, turi mu bintu byinshi daje n'Imana icubahiro, tuba tunirukanka, hari nubwo tuba turi muri mu kazi Imana duhaye. Ego ugasanga turi mu kazi Imana duhaye, ego tuguma twirukanka, wabyutse mu gatondo nta na bibiri wasomye n'ijambo, nibona senza amajambo 2, ugiye mu kazi no kujya nawe tibuka gusenga iyo bagira baje, ukarusanga nimba akazi gahera 18h ubugiye mu bindi, abantu bacagira muri siporo ikigo, usanga ijambo ry'Imana nta namwe bwisoma n'umurongo n'umwe. kandi ijambo ry'Imana sinko ngo narisoma muri Bibiliya, ngo ndane Bibiliya mu telefone hasigare mu Bibiliya, ugatesharije Bibiliya mu telefone yawe, aho wicaye muri pause muhira ukugurura ukaraba amatelefone yacu. Turi mu magrupe atandukanye, ni benshi bari mu magrupe atandukanye, usanga ushobora kubona ijambo ry'Imana, abantu bari mu ijambo ry'Imana, urashobora kurisoma, urashobora kuryumviriza, ntihagire ijambo ry'Imana ureka gutyo onyo. Oya, muri WhatsApp tuba mu magrupe menshi, ariko ntukareke ijambo ry'Imana barungitse rigenda uko nyene. Umviriza, hari igere barije kukubwira wewe, hari igere barije rirondera wewe. Rero ni byiza ko umuntu ijambo ry'Imana nimba ari verse barungitse ukayisoma, ukajya gusura kubisoma kandi wenyene. Yesu atugirire neza, Yesu ahabwe icubahiro, Yesu akomeze kubana hamwe, Yesu abakomeze abambika imbaraga zo kunesha isi, umubiri n'ibirimo byose. Haleluya. Nuko Yesu bagire neza kandi abane namwe.